Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshibenta ban aimin siem bat pencelori ki khun samla ki bala ban wan chakmat bat wan ranam Raburam ya kari Bhoi district hake examen SSLC bat HSSLC kabadang syudam kari Bhoi Youth Federation sengkme ke majulong mana usnam mendaksngi kalala ban pendong ya toppers award ceremony araja arpasau haslam terikam jong kaseng kabadan hasaidan hake ni program u director jong ke Meghalaya Board of School Education uba M Marbanyang ulawan ban shibenta kum ukongsan Haga General Ringkat Raju Raizal Subdivisional School Education Officer Karibhoi Ubabu Everlasting Pingrup Principal Jong Kemenkan Christian Higher Secondary School Uba Bipul Thankyo President ka RBOF Sengkemi Uba Rayonal Kharkamni President Karibhoi District Cricket Association lambat kiwe di Kisamla kibalayo ya kakusnam hagni kasngi kikenthop ya khandai ngot kisamla kibalawan shakmat haga Secondary School Living Certificate Sangut Kibawan Shakmat haka Higher Secondary School Living Certificate haka Art Stream Sangut Kibawan Shakmat haka HSSLC Commerce Stream Bat Sangut Kibawan Shakmat haka HSSLC Science Stream Kaseng haka negasi kalau yo ruban penkup buram kerpang hikilai tadi ki school ke Ribhoi Kibalami Shakmat ya kejela haka 63rd International Super Cup Araja Arpasau Kabala penong haka nong ba Delhi bat Bangalore haka kandiat benai baladap Kini ki school ki belasyak pun ke buram haka negasngi ki kenthop ya ke Nongdri Presbyterian Secondary School ke Ladu jong ke Kerdan under 15 ki Shenrang ke Menken Christian Higher Secondary School ke belasyak pun limno haka final jong ke Kerdan under 17 ki Shenrang bat ke Christian Higher Secondary School ke belasyak pun limno haka quarter final jong ki Kenthei haka under 17 Nalor kita ki kusnam ke seng kala yo ru ban penkup buram kerpang ya ubabu Everlasting Pingrup Ubalayo ya kakusnam National Teachers Award Araja Arpasal naga President Jongari India uba Rayonal Kharkamni ubala Shajid kum Match Observer Jongka Board of Cricket for Control in India haga jingele kaitas ke balai hapadeng ke India bat ke New Zealand kaban sedang nadu ke Shitarik Unai Wing Araja Arpasal hanong ba Mumbai Dia ngajain jam hari ya. Almari. Kebal semua kalian Mbak Raju boleh guest of honor pada asmi. Bisa akan mau siapkan. Sebelum tentang Nah, pada ini Pak Indra India beri nama dalam beri nama Saint Francis DSC. Kelima beri
Ayuh penjagaan kandungan ini berbuat Nasdaq masukku ia kikam tiba-tiba tray di balong sisa dari orang kampung pedeng kumno ban dia dari kumno ban berpah yang bertahan di bawah di bawah kawai ban ese gasukku anda rasyau ban perhat angin syau angin kaskap di berpun rekam di bawah di bawah kene asal suruh ia kejimun alai ban delkam ban seng yang kedua youth Federation. Maka kontribut di pun dibentar dari Presiden kat dari sepak nyok dari Bapa Presiden jongka WF keren media bersedang dari kata rapor. Buat jika award, excellent academic award yang kena kibadai apa dikikuyi jogi Presiden jelaskan lalu ada hak bidang teng hadu bentar. Maka suku bahkan don kadai kata lagi tubuh ke makoksan ke di dalor kiwe ide bagi ilmu concern ha jaga border issue ilmu concern ha cepat tribal issue kuno penyerap yang jadi beliau job makan district kuno ban sehingga lebih banyak care benda yang kemarin kemudian hak ini kering kasih jadi lagi hak ni apa every boy jadi kumno penyerap ikinom rem haka kumno bakin market dari penyanyo yang kata kijing produk kijengki jadi kumno penyerap yang kibabun kibenta dari kaskoto bakin kamshim ba kapuli buti jadi kawai dan kiba hamdan kamtam ha ke federation ke berpihak kai kemau presiden la keren benar makin sedang dulu saya kita coaching classes nak kebentaki kena joget hem boy kibadon kata gajing temu kumno ban peniyat syaprang ya gajing ya kekarya dijungki kumno ban peniyat syaprang ya gajing kuliah dijungki ha makin ya le iki exam skipa pun bah bat ngabadon nang de shalom ngayo i kat panang mi kisnem inrung habo ka EG office accountant general office ilang juga dunabhan ijat benriu kijungi banyo Pinrung hakini ki central government offices kilakam dunaba kikun sabla kijungi lakanong ha central excise lani pinong ha custom lani pinong hakini ki survey of India kibabun haki office sandu geological survey political survey patungtan ter niui batang dunaba kikun sabla Henry let's go but I could lay ka RBYF ka shim ya kaning senjam bande kuno ban hikai kikna in appear yiki exam ki belum central government exam ibaha paniyaj lingba ka staff selection SSC staff selection commission but kami ka masuk manong ban pass yiki exam lada kamdan kata ka consistency hakikna kitin kreba yikina naman bangin show up tang kikam hakijela ka jungi katrai la teng la shil kun prabangi Relese la dagi kder gikti shikiwei pa ibenta iba yamenta giui bakiwan da kiwei nama umla ban pendap dagi kun samla jong kajat benriu ke jongi kene kade kiwei ka initiative ka ba ka RBYF kale bat nesko kemen da kemta kata ban ngin scam ba ki samla ki jongi ki ban nangi dari boy kini ban shim ka bu ya kata bun ki ban yo ki bakot ki apa ki kun ki jo ki shabar jo ke jela
Kalau belum sedu Delhi, kita balik sedu Chennai, kita balik sedu Kota, Kumta Teter, kita balik sedu Guwahati, regime yang kini kekabu. Kilawan ra, nado na Delhi, banyak collaborate, berkawai ke agensi nangte, bersedang hal ni. Kata kini kawan ngangap pensulur, yang kikibik kikpa, bangin shim yang kata kabanta. Isu tu pakai jingnan jing start, kini kawan kodor tam, kini kawan don kam tam, nimla penyelek. Hak ini ke protestat ke pemerintah, ngimla penjalik dekat bor ke jungi, ni hak penjalik dekat cabing. Ya kenu kekam, ya kenu kekam, kekam tam ke badai ban kumno ban yada ya ke interest ke jungkeri ke jungi ke jat badai ke jungi. Ngimla pandong ngin sulit ya show, tadi ngin sulit bersau ya do, ngimla tak kata, mereka day bintang dekat jing start. Maka dan kam yang ni ban perkat. Nah kebenta kalau way jom kikut kiksiu kijongi hadir namu. Deng kalau don kapor kebaga perkat kidon ki isu di banga ju perkat ba ki men barem kijongi kidong yalam kijongi kila bakla haka jing shimrai ya kanu kebenta ngam mention ya kata ndre ngasno ba mangingin kindet benriu nadu ke RBYF hadu ki way ki seng monsomha ngin kindet benriu kumno ban Insyim karai kabalong ban yada yang kejat beliau kejungi hadir tabur. Om tang hak puli putih, om tang hak sports, om tang hak kerwai, kebangi benda kasni kun samla kilale apa kata, mereka balong hak kawai kebentar. Syua insyim kenu karai, yin hak pada perkat munsia. Kakta ni ya ulong din mandin ujongi. Kakta ni iki kun diksiu kijongi hadir tabur. Berkumta terter. Kat banganang syok hangni nganang perkat balai bakal Ribhoi district kayo ya kata ke aspiring district kayo ya kata ke nam manong kawai na ki district kapan kiyo siya prang nasuto hangni bala daw ka sports su kiyo siya prang lalo ka bayalam ya ke jela ke jungi ban represent Asia po mainland India namta ke jela ke jungi ki school barolai tili na mina po Ribhoi district iskap ya ke jigwai ru bisutu kalau dia ke way dia ke bakiu ha ikun sama ada ke district ada ke perkat ya ki products ki bapenbi na Ribhoi dan men sisgi ni don ke ka workshop ya ka bagi khot ya ki resource person nang ki na Bangalore but the bagi way dia ki officer ki jomi hangte ini na Ribhoi district na than oi rumbong ngong yi balai ka ki yo ya ki ni India ki bapenbi na bo Ribhoi di banyak yang itu kirim dia itip bagi hamdan kamban ketika tedious proses dan proses kebencol nah kumno proses satu banyak itu saya akan hadir dia dan itu early silbom itu berkapatai yang kita ki resource person bawan na Bangalore cepat di koridor jom ni ujian rendia bagi dok belum exquisite belum ibagi than daki de ilok pa ilok mi jumi badon ya katalen habo ka jela ki bagi lalu interest ha kumno pakabatay yaki dan hangni ka sutro pa ka Ribhoi district kade ka jaka ka seso ha kade ka jaka ka utlay mula kurku ha kade ka jaka ka ngimna ba kumbarwai ni samra ka jing jai pede kan sanshar yani kan de sanshar ki jai yang muteng ni kata, imla penom bang ay bukimekin le, imla penom ikut sama laki bikin om, imla kamdan kam pangan tresidom, nama ini pagi laki itu kan dia kan kerja apa kerja, paling ada tresidom. Jadi nak perhat, nak kita kawai kejungi hadir aku, kerja kejungi, jadi kerja jadi tu yuki manha, abang ini jual, yang ini bagi jual, siapa lam bini kejungi. Ini di dalam North Eastern State kejungi. Tengah Arunachal Pradesh kumpul ayah tam kena sama Iwan Puri hak jelas kejungi. Na Mizoram, na Nagaland, na Manipur, na Tadapur, pada Tripura, pada Assam lu. Ibun hak Iwan Puri hak day hak jelas kejungi. Hak dia jelas kejungi. Lalu di school na Shillong, lalu di school sa Ribhoi district, macam Hanya itu yang idon kita di mana kabar jo kari jo miru di mana gue hanya apa kari apa beda yang cumi ibu pun kita ini di Bhutan, di Bangladesh, di
Thailand, benda kita Thailand kita kan berkuliah ni, apa Bangladesh, nanti apa Nepal, dan Sri Lanka kita, nanti kita Myanmar kita berkuliah hari ni kejelas ni. Hantar ni suruh bah ke education kita ketinggikai, yang ketinggian start. Apa kejelas ni kamu dari kebetulan apa yang jawab bagi kejelas. Lalu kedai sisa kata kami kedua, balai gini gimana? Mereka coba membuat berlomba nin hamdai bersakut dan handi. Nidai don dan tol. Man hamdul kiu syakran tu syakran. Yakun ba nin nak la syusyuk long kita ibat kampal dan akhirnya kerjaan bersyukur dalam bini kejongi North Eastern State mereka ready ni wajah kotai baru kawai mangkasnya ukna uban pas bayok top ya ke science stream nabo kerjaan kejongi ya ke seed labuk lupa hantai Berla Institute of Technology kepada nabo hantai nabo Pilani nabo Rajasthan kemudian ke institute kepada Paunam Taman Ilmiah kebaik kerana kita kerja di IIT, bagi kita pas nanti bila dalam 4th year, ke 8 semester berapa 8 year, di company kita nanti ada riset di Amerika, di Kanada, di Germany, di UK, kita akan lupa kita campus recruitment, kita akan lupa campus berau ingin recruit UK. Bagi kita pas nak kerja ini. Ibarat pulih hantai parang lagi di Indonesia Amerika menda. Teknik hidupan ni banyak kedua yang kan beri khidmat ai no shani India la job. Beri khidmat train no shani yo ni kuat pelan berbuat train. Apakah dia syatai no shani kamu yang harus. Ada nak train mulai arnai shani dengan presis dan dengan kedua kedua. Ila ini dapat berdiri di Amerika ke sini ke Kanada ke sini boleh dapat berdiri di Norman Penroy ya kari. Ini di entrepreneurs di Norman Penroy ya kari di Joki. Wan develop ya kari di Joki. Jadi ayah katakan citizenship lagi. Wan nom di nom trade, di nom di bapa kaya Joki jadi. Hangnya ke sebuah wan kejengan kita sebab dijual dan kecelakaan ini kamu deh kebetulan. Ada dari day berguna tanpa boleh hantai apa Pilani bits Pilani yang lingkar inilah penting yang kita boleh kata kedai kami pak ikut sama ini kena aspire ya kata Indonesia lagi tu kuno berlepas kot syata kenapa kawan rakyat keburon iba bol kawan rakyat pulang ke distrik iba kar kami di way kalau mention kita iba reban kar kami akan ada sports Balong kuwe kula itu dekat BCCI India kamu dari besar. Kalau ada achievement ke keralan kata-kata, bahkan try apa hands off you berlatih secara role model nak kita amtang nak kita di district. Wajah kejelas ini baru kembali. Bagi kermen tu jadi goal sama kita memberikan Christians. Ayat sekali school di Babu, ila long way lagi long mat hang lagi. Kalau nak kejenang kita, Babu umroh. Kalau nak sports, okay, selection for France, menilai ke sports kita ini kan dia tiru. Di mana dia keburang, kumba, di school sama, nak school long jadi, di mana dia keburang, hal dia yang sesuatu tu kau.